Mavela Mafhungo SABC ubva Auckland Park Johannesburg 2 Mafhungo maurani nga chino chipinga care. Part of Part A is to interdict a VAT increase on the 1st of May. Balor la DA bovula mlandu wa hanitsana na zo engedzwa mthelo wa zwirengiswa kana VAT. Ri lavhelesana fhungo la muvango wa vhuhosi vhuhulu ha Vhavenda. Mimaraga ya fhano hayani yo tsela fhasi nga murahu musi vhabindudzi vha tshi kha ḓi dzeula nḓivhadzo ya mithelo nga shango la America. We worked on a few things that we felt not just for now but for WAFCON as well. Kha zwa mitambo ri lavhelesa mutambo wa vhukati ya Banyana Banyana na Malawi nga Mugivhela. Ndi matekwana ri vatsela mafhungo pano kha SABC 2 kha ri rothe. Vhalihoro la Democratic Alliance vonekedza maṅwalo khothe khulwane ya Western Cape na musi ane vari a ḓo shandukisa nḓila ine tsheo dza dzhiiwa ngaho phalamendeni. Izwi zwi khou tevhela u phasiswa ha mugaganyagwama wa lushaka nga buthano la lushaka zwine zwa katela u gonyiswa ha muthelo wa zwirengwa wa VAT. Lihoro la DA line la vha tshipiḓa tsha muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro kana GNU ḽi ri vhukando halo ha mulayo ndi u ṱoḓa u thivhela vha tshumelo ya muthelo wa mbuyelo kana SARS u thoma na muthelo wa zwirengwa kana VAT zwine zwa ḓo thoma nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Shundunthule. Maga ya lihoro la DA a khou vha o imisa nḓivhadzo ya minista wa muhasho wa zwa gwama vho Ino Godongwana dza u gonyisa mithelo iyo. Bambari dza khothe dza lihoro la DA dzi khou itela khaedu maitele a u phasisa mugaganyagwama wa gidimbili 25 gidimbili 26. Ḽiṅwe ḽa fhungo henefho ndi ḽa u ṱoḓa khothe i tshi ṋea ndalela ya u imisa u ḓivhadzwa muthelo wa zwirengwa wa half ya phesenthe. The first is to get the process on the 1st of April that transpired in the Parliamentary Portfolio Committee on Finance declared null and void because they were unprocedural. Therefore, to set aside any decision they took. And the second part of Part A is to interdict a VAT increase on the 1st of May. So that's an urgent case to interdict a VAT increase. Bambari ḽa vhuvhili ḽa khothe ḽi khou amba nga tshiteṅwa tsha vhusumbe khoma ina tsha muthelo wa zwirengwa une lihoro iḽi ḽa khou a tshilana na ndayotewa ngauri tshi ṋea minista maanḓa a u engedza muthelo uyu. Ḽi ri tshiṅwe na tshiṅwe tshi tea u phasiswa phalamendeni. Zwi tshe zwo ralo lihoro ḽa Action SA ḽi khou ima na tsheo yaḽo ya u lwela vhadzulapo. Lihoro ḽo vothela mugaganyagwama wa phasa na ANC he ḽa ṋea na makumedzwa. Lihoro ḽa Action SA ḽo dzinginya ḽa uri muhasho wa gwama u ṋewa maḓuvha mahumararu u wana dziṅwe nḓila dza u kuvhanganya masheleni hune ḽa ri zwi a konadzea. The solution to this impasse is capacitating SARS to collect the revenue that we know is out there. Imagine how much revenue is being lost to illegal trade, illicit trade, illegal immigrants trading and sending their money back home to their countries, black market trade, wallet transactions, financial transactions, and as Bosa said yesterday, gambling. What Trolip va ri lihoro lavo lo koma mahoro ho katelwa na lihoro la DA e va ri lihoro la DA lo ḓo kolonwa he therisano dza mbo ḓi fholodza. Minista muhasho mudagasi na fulufulu Dokotela Bohosienso Ramokhupa bari vha nga si kone u amba uri tshiṱitshi tsha u bveledza mudagasi tsha Malasha tsha Komati Power nge Middleburg vunḓuni ḽa Mpumalanga tshi nga vhuyelela lini u shuma. Bari tshiṱitshi itshi ndi tsumbo ya vhuḓi ya uri hu songo ṱutsheliwa zwa u bveledza mudagasi nga Malasha. U vhofhololwa nga beili ya ṅwananyana wa muofisiri wa mapholisa vunḓuni ḽa Limpopo ane a pfi o vhuyelwa kha zwiito zwa vhufhura ha masheleni a rannda dza miḽioni dza 10 ya ndindakhombo zwi nga vhea khomboni vhutshilo ha dziṱhanzi kha mulandu uyu.
Vo Flora Shokane va miṅwaha ya 27 vho swika kha khumbelo ya bail khothe vha tshi kha ḓi vha vho ambara zwe vha vho ambara tshe vha farwa vha khou hweswa milandu miraru ya u vhulaha na miṅwe ya vhuaḓa ya masheleni na u vhuelwa kha zwiito zwa vhugevhenga. Muṱoḓisisi kha mulandu uyu vho sumbedza uri mufarwa vha amba mazwifhi kha ḽiṅwalo ḽa affidavit he vha sumbedza uri vha ya shuma he ya sumbedzwa na zwa u vhuelwa havho nga masheleni a sina vhukono kha zwiito zwa mabulayo. After the payment of a funeral policy to Damaris account of 200,000 worship, the applicant transferred money from Damaris account to her account to an amount of 105,000 worship. Her mom, accused number 1, transferred money into bank account after receiving the payment. Mukapteni vho Mavhunda vho dovha hafhu vha vhudza khothe uri Shokane o lingedza u ṱuṱuwedza ṱhanzi dza muvhuso u bva tshemea we vha farwa. We've got a very strong case against this accused worship because if she was not, if these people were not, police were not taken for them, they should have been living by now. Mme Shokane Sergeant Rachel Kutumela vho ṱutshela u ita khumbelo ya bail nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku mahoḽa. Khumbelo ya bail yo fhiriselwa phanḓa kha ḽavhuṱanu. Vha ndaulo ya vhutshutshisi ya lushaka kana NPA vunḓuni ḽa Eastern Cape vha ri mufunzi vho Timothy Mothoso vha khou ḓo humiselwa shangoni ḽa havho ḽa Nigeria nga murahu phumuliwa milandu yavho yoṱhe ine ya katela u tshipa khathihi na u rengisa vhathu. Fhedzi naho zwo ralo a zwi athu khwaṱhisedzwa arali na ngoho vho no humiselwa Nigeria nga muhasho wa zwa muno. Vho Mothoso vho vhofhololwa mulovha khothe khulwane ya Xebega nga murahu fhedza miṅwaha ya malo vha tshiṱokisini u bva tshe vha fariwa nga ṅwaha wa 2017. Matsina ha vha songo vhuya vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Vhanduni dza khasho SABC Johannesburg ri a kule na tsini u vha ḓisela mafhungo. SABC i vha ḓisela mafhungo a vhukuma a sa dzhisia nga luambo lwavho lwa ḓamuni. Ino khasho ya lushaka i ḓirwa khana nga u ima kha muano wa u vha ḓisela mafhungo one yo ḓiimisa i sa dzhisia u vha ḓisela mafhungo a lushaka a ndeme. Njengoba mengameli Cyril Bonga kakhulu uma chanduko likeke ubane Auckland Park vora mafhungo vashu vashuma vho ḓifunga u vha vhigela mafhungo ane a vha ṋea nḓivho uri vha dzhie tsheo dzo fanelaho. Need to be able to give us direction. Ri fara nyambedzano dzo dziaho nga luambo lune vhone vha lu pfesesa. Ek is baie bly dat vanaand ons het hoor die gorege Afrika Borwa re batla gore a re bontsha gore o tlo go dirang. Vha shamba ngo fela vha tshi ri ḓo lugisa mafhungo a muḓagasi. Ri vha ṋea tshikhala uri vha kone u ṱahisa mihumbulo yavho kha mafhungo ane a khou bvelela. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe i sa dzhisia. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Arali hu tshi nga vhaliwa zwinzhi kha mvelelo dza zwenezwino dza khetho kati ḽioro ḽa MK Party, ANC khathihi na Patriotic Alliance a khou sumbedza u wana thikhedzo. Izwi ndi u ya nga musaukanyi wa polotiki Professor Vho John Mulepo. Ḽioro ḽa ANC ḽo kona u tsireledza wadi mbili dzine dza vha Ward 13 masipalani wa Insika Yethu vunḓuni ḽa Eastern Cape khathihi na Ward 9 masipalani wa Makhado vunḓuni ḽa Limpopo. Nga nnḓa izwo ḽioro ḽeneḽi ḽa ANC ḽo dovha hafhu ḽa dzhavhula wadi ya Ward 12 zwa nnḓani zwa ḽihoro ḽa IFP ngei uphongolo vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal. Ḽihoro ḽa Umkhonto we Sizwe Party ḽo dzhia Ward 28 u bva zwa nnḓani zwa ḽihoro ḽa ANC masipalani wa KwaDukuza. Khetho kati dza ḽa mbili ḽa Lambamai ndi dzone dzo dzheneleleswaho nga mahoro na ṅwaha hevho nkhetheni vha 29 u bva kha mahoro a 30 vha lwela wadi dza 30 u mona na shango. Vunḓuni ḽa Gauteng ḽioro ḽa DA ḽo dovha hafhu ḽa thuba wadi ya vhu-fuṱaheṱahe kha masipala wa Johannesburg ngeno ḽihoro ḽa Gauteng Mackenzie ḽa Patriotic Alliance ḽo thuba wadi ya vhu-12. Ḽihoro ḽa PA zwa zwino ḽi khou langa wadi dza 10 masipalani wa Johannesburg kha wadi dza 130. To appreciate on behalf of the Patriotic Alliance, on behalf of the President Gauteng Mackenzie, on behalf of the NEC and the presidency, including myself and all members of
Patriotic Alliance, we will not disappoint. We appreciate your confidence. We have done so in many other wards where we continue to service our people. We service everyone in Johannesburg. We do not politicize service delivery. This was a well-fought contest. Zvichezvoraro, vunduni la KwaZulu-Natal, lero la ANC lo jawadi ubva ka IFP lahelelwa nga wadi nthihi uya kha lihoro la MK. Wadi ya vufumbili malo masipalani wa KwaDuguza zwa zwino ifasi ya lihoro la MK. Conduits is a party welcomes the resounding historical win in 28 KwaDuguza. This is but just the beginning of what we have seen with the might of Umkhonto weSizwe. The people love Umkhonto weSizwe, and yesterday is a clear indication of that. Vadiva politiki vari lihoro la MK lo shuma zwavhuḓi nahone zwi sumba vhuyo. I think as a new political party contesting local government space is doing very well, particularly in terms of winning the ward. So, but we want to see how long it will last, this particular momentum. As we approach the local government, I think for the MK, this is a good stepping stone. Zoraro, komishini ya khetho ikudirukisela u fara dzimwe khetho kati ano mafula vhege vunḓuni la Eastern Cape, Free State kati na Northern Cape. Tsengo yanga vhosi vhuhulu abavenda ikubvela phanda khothe khulwane ya Polokwane. Mafhungo wa show SABC Lutondo Bobodi oba ehenepo. Musi khosi ya kale ya vhavenda vho Toni Mpemvura Mabulana vha tshi khou vhudziseswa nga ramulayo wa mukololo Masindi Mphepo vho Allen Datson khanedzana zwa ḓisendeka nga maanḓa kha fhungo ḽa u vha ndumi uri na ndumi i ya vha khosi na ri ḓo zwi ḓivha zwa uri vho Toni Mpemvura Mabulana vha vha ndumi ya vhutshimangadzo Dimbanyika Mphepo vhane vha vha khosi a mukololo Masindi Mphepo fhedzi fhungo ḽulwane havho ḽa uri vha kona u vha khosi na ngori vho vhuya vha vha ndumi fhedzi vho Toni Mpemvura Mabulana vha sumbedza uri a hu na mulayo na muthihi hangeni ha Mpemvura Mabulana une wa thivhela u vha khosi ngauri vha vha ndumi vha khou sumbedza uri musi vho Dimbanyika tshimangadzo Mphepo vha tshi mativha a tshikha vhone vho omela murahu u vha mukololo ndi ngazwo vho dovha hafhu vha ṋangiwa ngauri vha ṅwana wa Patrick Ramano Mphepo vhane na vhone zwazwo vha fanela uri vha vhe kha vhathu vhane vha ḓo ṋangiwa u vha khosi ya lushaka lwa Vhavenḓa vha ri ndi ngazwo vho ṋangiwa zwo ri vha vha ndumi a zwi ambi tshithu ngori a hu na mulayo une wa vha thivhela zwenezwo vha dovha hafhu vha khwaṱhisedza fhungo ḽa uri hafha vhuhosini ha vhuhulwane ya Vhavenḓa a hu dzheni mufumakadzi hu si uri u khou khethululwa nga u vha mufumakadzi fhedzi ha khou dzhena vhuhosini hovhunoni ngauri hu pfhi hezwo zwi tshinya mvelele ya Vhavenḓa ya u ita zwa u ṱanula ya u ita zwa u luvhedza na zwa u mala mufumakadzi wa dzekiso na nga nnḓa hezwo musi mufumakadzi o dzula kha heyi khuloni ya vhuhosi vhula Vhavenḓa zwi nga ita uri vhuhosi vhuṱuwe vhu bve tshiṱangani tsha Mphepo ngauri u ḓo tea u ya a beba vhana kana vhalaifa vhane a vha bvi kha hononi muṱa wa ha Mphepo wa Ramabulana ndi ngazwo heḽi fhungo ḽo vha fhungo ḽo dzhiaho ḓuvha ḽoṱhe musi hu tshi khou ambiwa nga maanḓa nga fhungo ḽa u vha ndumi matshelo heḽi fhungo ḽi khou ya phanḓa musi ḽi tshi ya phanḓa vho Allen Datson ramulaimeli wa mukololo Masindi Mphepo vha khou sumbedza uri a vha tsha ḓo dovha hafhu vha amba nga fhungo ḽa u vha ndumi na fhungo ḽa dzekiso vha khou dzhena kha maṅwe mafhungo heḽi fhungo ḽi ḓo ya phanḓa nahone ri ḓo dzula ri hanefha ro vhea nḓevhe ri dovha ra hafhu ra vha maṱo avho ndi a livhuwa. Zwa zwino ri vhatsela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18 rand 71 cents, bondo ndi 24 rand 59 cents, euro ndi 20 rand 78 cents, pula yone ndi 1 rand 34 cents. Mikovhe phala JSE ipasi. Kha zwibveledzwa mikovhe ndi $3,122, platinum yone ndi $960, oil songo kunakiswaho ndi $70.4 nga fagi. Mimaraga ya pano hayani yo tsela fhasi nga murahu musi vhabindudzi vha tshi kha ḓi dzeula nḓivhadzo ya mithelo nga shango ḽa Amerika
ngei Johannesburg Stock Exchange kana JSE ova na ndozwo khulwane u mona na sektara dzo fhambananaho zwo kha dzibanga nga u angaredza mimaraga yo wana ndozwo ya phesenthe 3. Mimaraga iko pfa mutsiko nga murahu nḓivhadzo ya mithelo ya zwibveledzwa zwo no ṱunḓiwa mashangoni a nnḓa nga president wa shango iḽo Vho Donald Trump. Nga nnḓa izwo tshiṅwe tsho no konanisa u sa shuma zwavhuḓi ha randa ndi phambano dzine dza vha hone kha muvhuso wa mbumbano ya vhutsila mahoro kana GNU. I'm seeing that there's instability in the market and there's been a decline on the JSE of up to 3% already. And this is an aspect of what I believe is multifaceted things going on in the market, primarily driven by the instability that's coming from the government of national unity. Vhaṅwe vhaḓivhi vha mimaraga vha ri u tsela fhasi ha ndeme ya randa u bva mulovha zwi nga vha zwa tshifhinga tshipfufhi sa izwi na ndeme ya dolara ya Amerika yo thoma u thengathenga nga murahu nḓivhadzo ya mithelo nga president Vho Donald Trump mulovha. We've seen that today is trying to recover some of the lost ground, and all because after Donald Trump announced all those tariffs which were worse than we thought, we've seen the US dollar itself losing most of its ground, and that helped to get the rent to at least recover some of the lost ground. Vhaḓivhi vha mimaraga vha ri hu na nyofho dza uri mimaraga I ḓo bvela phanḓa na u thengathenga. Well, I think that's what the market's struggling to do at the moment, is actually price in these tariffs. So, I think it's always dangerous to say this time is different in markets, but the fact is this time is different because we don't know what's going to happen next. Mimaraga I khou lavhelelwa uri I ḓo bvela phanḓa na u thengathenga musi mashango o fhambananaho a tshi ḓo lingedza u ḓa na maga a u lwa na mithelo iyo yo ḓivhadziwaho nga Amerika kha zwibveledzwa zwao. Chanda cha president wa shango Vho Paul Mashatile vha ri lino shango ḽi fanela u sedzesa kha u khwaṱhisa vhubindudzi hafhano hayani na mashangoni a dzitshaka. Vha ri ndi zwone zwine zwa tea u vha tshipikwa tshihulwane u itela u takula nyaluwo ya ikonomi khathihi no fhelisa vhushayi. Gauteng is and has always been a province with immense potential, a place of rich cultural heritage, vibrant communities, and a thriving economy. It has many established industries, including automotive, finance, manufacture, mineral beneficiation, agro-processing, and tourism. The story of Gauteng's economic transformation is one of resilience, innovation, and strategic investments. From its humble beginnings as a mining hub in the late 19th century, Gauteng is today the industrial and technological hub of South Africa. Mukapteni wa thimu ya bola ya lushaka ya vhafumakadzi ya Banyana Banyana Thembi Khatlana uri vha fanela u shumisa mitambo mivhili ya dzitshaka ya vhukonani ine ya khoḓa u itela u vha kha tshiimo tshavhuḓi phanḓa ha thonamennde ya vhafumakadzi ya dzhango ḽa Afrika ya WAFCON ine ya ḓo tambelwa Morocco nga ṅwedzi wa Fulwana. Thonamennde iyi ya vha yo tea yo tambiwa mahoḽa yo fhiriselwa phanḓa u ḓa na ṅwaha. Banyana Banyana vha khou ḓo tamba na shango ḽa Malawi line ḽa khou aluwa vhukuma mutamboni wa bola ya vhafumakadzi. Mitamboni mivhili ya dzitshaka ya vhukonani fhaḽa Soweto mba matshelo nga mugivhela ngeno mutambo wa vhuvhili u tshi ḓo vha hone vhege I ḓaho nga ḽa vhuvhili sa tshipiḓa tsha ndugiselo dza thonamennde ya WAFCON. Vatambi vararu kha thimu ya lushaka ya Banyana Banyana a vhathu ḓivhonadza ngei Gambani hone vha ita hone nḓowenḓowe musi ho no tou sala maḓuvha mararu uri vha livhana na thimu ya lushaka ya Malawi. Amogelang Motau, Hilda Magaya na Shakira Omaley vha khou lavhelelwa u ḓo swika nga ḽavhuṋa nge vha lengiswa nga ṅwambo wa mutsho ngei US. It's not been easy. We know the league hasn't been in full swing. So we worked on a few things that we felt, not just for now, but for WAFCON as well, because we can't work when we start there. So there's a few things that we've worked on, but otherwise the energy has been really good. Murangaphanḓa Thembi Khatlana uri tshipikwa dendele ndi u tsireledza vhugwena a WAFCON. I'm really disappointed because this tournament could have played last year and it
disturbed a lot of things, you know, and this is something that we need to start talking about. And there's nothing we can do about it. We are here. Yes, the conversations have started, obviously, and this is why we're here having a friendly match against Malawi. Timu ya Shaka Banyana Banyana ingatojera pasi timu ya Malawi sabunga yone ngwena za mtasano wa Kosafa na mgurisi wa Love Mo Fazili vari wadofinya za kwata. Banyana Banyana in particular is a very strong team. Playing with the Banyana Banyana, I think it also gives us a yardstick. We played Zambia a month ago, so Zambia and the Banyana Banyana South Africa is just the same. So I'm happy that we now again playing Banyana Banyana. Mutambo yu na wakutamba na timu ya Shaka ya Malawi odowo onesana na mongoma jaka ndira timu ya Shaka huchikaterwa noko matlo na nompumelelo nyandeni matlo tamba mitambo wa FMSumberaru katimu ya Shaka ngeno nyandeni alidotamba mutambo wa udana mitano. It's my final dance representing a national team, so I'm happy to coach Desiree. She called me and I'd like to thank her for the call-up. I've been waiting for 6 years because my last game it was 2019. Timu isianga misi ya Banyana Banyana yokono fenya kamitambo wili na timu ya Lesotho nga mwezi wa Ruhui zoraro mitambo yote mibili ido tambo afala campus ni ya UJ Soweto. Ubvakane mkolo wa matsira ndiri madekwana khabe abudi babe badiphinda ningeyo yani fetse ya Mafhungo Tshivenda kodobafu abuya begeda honga la bubiri Njima tekwa na karimbo tirabere sanyimori ya mucho ya Njima tekwa na karimbo tirabere sanyimori ya mucho ya matekwa na ana musuku bonera busuto sikati hunya kupera ngeno vudun la Gauteng atina rukwamba zwazvino ngeno doroboni ya Johannesburg
ko phela atina musi ro sa pala chipembe hona shango ewa ko bonela mimuya ke ila ko phela panda na ubudzu na pala phenera shango ya bupato ba musi ro chabela sa machero na hone ko toba hapo ra bona ewa ngaka tuvo una makore otibao ya doba hapo ya phela una percent sa fu maro za mvurenya ko rabelwa machero lichichara toba hapo ra bona ila mimuya ke ila na yone yo dine ya madandi ngazo ri chikutsibutsa batsura por mate kwana ana musi ka bara imvura na madumbu anakubona akubutsura ngabuhari mate kwana ana kutoba hapo rabona mvura ya zururu iko rabelwa pala bunula pala Mpumalanga musiro chikonyesha pala polokwana atina bunula Limpopo na makore otiba kutoba hapo rabatsibuzo na machero lichicha aiwa unatsibuzo ya mvura inadobeshiko pele kezonga madumbu ko bona hapo pala bunula pala Eastern Cape na hone pala Phendera Shango ushiko rabelwa pala madumbu ndi ala nanga kadisia una magabelo karimbo dilimona rilebese temperatures amadekona namosi kari thomenga bundu lasho langeno Gauteng ro rabelwa hone temperatures abu tibukuma ngeno doroboni ya Johannesburg Pretoria ndi 21 Procon Speed machero lichicha doba 18 atina Springs hone ro 18 Carltonville na hona aiwa lidocha phetsa ukubonela aiwa na rupepo nyana pala Fernacheng bozo richi haya ni bunula Limpopo ko labesa pala Musina ndi 27 Kiani ndi 26 Thando honi aiwa ndi 25 pala bora na hona ko labela muchwa budu bukuma atina na pala mukopane na hona ko bora ukakatuvo na makore otiba Mpumalanga na hona aiwa ndune rakobona sikukuza pala Mashishini na pala Mbombela na hona pasongo hangwa una suto sikati una kopela pela matiko na muza kadina mvula za zururu na machero lichicha KwaZulu Natal na hone pala Droboni ya Durban atina pala Richards Bay na hona ko bona umuchwa budu bukuma atina mvula iko chimizana na pepo atina restart pala vunula Eastern Cape rikobona pala East London muchwa bukuma na pala Mthatha maletso hai zida kwenye temperature zashika pala ka 17 karimbo dia vunula Western Cape na hona rakolabelwa muchwa mvula pala Beaufort West atina pala Riversdale musiri shervesa hapo na pala Debora Kapa rikobona aiwa pala Cranavon ndi 24 atina pala DR ndi 22 Kimberley na hona aiwa dizabuti bukuma zi temperature na pala Pinkin zitakonya zashika pala ka 25 karimbo dia vunula Free State na hona rakobona muchwa pala Sesotho kwa mvula chikobiko na pala Porthaville risa hangu na pala Bloemfontein temperatures zitakonya zashika pala ka 18 karimbo dirabela savuni na pala Northwest na hona rakobona mucho wa mvuru na kubiko pala Rustenburg atina una makola na dovoti pala Ottosdale doba hapo ya pela bosira pala Bloemhof no temperatures zitakonya zashika pala ka 18 down di 19 atina Tosca ona rikonya ndi 20 helino ndi komba kabe mate kana bote